Aba asun sumber kari wana merta Prabalingga sesarengan arep bijaksana monggo sesarengan monggo ngriki sami jogetan monggo jaipongan Aba asun monggo ayo anak-anak randeng udah iya diterbangi mudune biasa mudune ayo nduk randonom randeng udah Dek jeng pasang bila nesir dek bulan ati bulan seneng juken pon pada tapi jika sta bulan nikah pun rande ati anak setong senong tepon raja tak masalah bunda senajan tiga pon rande tiga ratin terjukan ki ngode anak dua le beni alangan bulan tore pada pacakan tiga nyari beleje bila bulega selamaran nyare tinaga tiga kau tumpah kena syukur gak bagus tiga niata supaya odi bisa sempurna Selasa manis umi sepaling nyaman apa kak? Bulan Reben nikah sepaling mapan kau adina bunda torenya reselarang Mak cocok kak? bulan bentika pas toju pajengan Jak sang pasang bila nisir dek bulan ke arif bijay mak bosan ati bulan senang juken pon pada tapi jika sta bulan niko pon rande andi anak lemak sanon topon raja apa-apa lek senajan tiga pon rande tiga ratin terjukan ki ngode anak banyak bunda beni alangan bule pada pabenter tore nyare beleje bila bulega selamaran nyare tina tiga kau tu bagena syukur gak bagus tiga niata supaya odi bisa sempurna
rasa manis bunda se paling nyaman. Apa nyaman aga? Bulan rebenika se paling mapan. Kewadina bunda nyare selarang. Bula bentika pas tojo pajangan. Matur semanduwun Abaji Asun promotor paling muda berkari sing duwe logam sing duwe usaha sing duwe material sak Kalimantan didampingi Kang Arif Bijaksana sebagai putra penerus dari Kang Ahmadi Berkari. Jaibongan sak lajengipun bagian pergunung sarian lagi terutama akan panggil Bapak Sujar Zakru, Bapak Imam Mojo, Bapak Siarum, Anggu Jalit, bergabung Cak Syukur Selamat, saking Pakel, Sulis, Karsum juga dari Pakel, Cak Suparto Kali Semut, Cak Kusnan Kali Semut, Aba Edi Lasio, sing duwe calon Senin Pahing kurang berapa hari saatnya kumpul di rumah Cak Sukiti Anissa, alamat sama. Iya dia nak jelok suruh Cak Bali ya, tak kok nyambel dia gitu. Cak Marno Nyonya saking Talang calon. Cak Dul Bapak Aril sing duwe Minggu Legi juga Talang. Setelah ini Selamat Santi duduk manis. Cak Ida Nuryono saking Pakel Kidul. Cak Marsito, Cak Mursito juga dari Pakel. Kang Sukoela kalau belum pulang Selasa Kliwon di bulan Sabar. Bapak Samsul Talang Grup, Bapak Harmiko juga dari Talang Grup. Sugitiani saja lo gelak jong. Cak Khairul Pakel sudah. Tikno Tias, Pakel Kidul. Cak Imam Abdul Sadiq, Pakel Kidul. Oh Pakel Lor, maaf. Bapak Amir Tanggung